Taruh gereja kan. Tapi sila hay ka, bibay. Iba na hay. Para no liar na sa nila. Para no liar din ko sa sabi na sila. Liar tuh. Ikuan dia ipatay yun. Kasi ito ito tanjakan. Oh, doon na magdera ni Sebe. Ha? Magdera. Mandiri. Ah, magising. Pero bagus naman. Saan ada ba na sa pele yung bolas? Bilang barang taron tuh. Kalau saya udah bolas baru juga ko. Tapi mo bulan na. Ano sa yan. Ano ba? Artla. Hah? Ating juga harus jam-jam tengah siang belakang. Ayo kalau tu lah. Bandung bila? Oh, dah. Apa yang boleh tu orang? Ada. Sulong merong malaki din. Siya. Para may hindi parapan. Sarami. Pero suara ni magkakagod daw. Pero suara ni ilang siyasi. Mas dia tu boleh lagi ni. Pangeran itu. Ano daw sa telepon ba kasi sana? Nasa timur cerita ba si sana? Pero natulak, iba daw orang kan. Kalau telepon ko, deh, bangsa mas mana telepon
Apa jo? Kung masilbi na, hindi na nang kahit. Hindi na ba? Ano po, laro na sa butang telepon. Na, telepon makay na mga kasasama. Telepon. Yang kailan. Ano ba siya? Hindi na. Ano? Halo, terikot yung kalakigan. Tapos siya, basta. Kalau na yung liho, na makasasama. Ano, nilagtong kayo. Wala na marami mo inin ko. Ano na ba tayo? Pero sa mga ialamin mo na ba tayo? Pantasan mo. Patong na habi as a bibigit. Hindi na lang. Sumunod ko sa patong na gabi manipit. Ako wala na sa susunod na pakano. Isipin ako na sa kasi ano lang. Sa lahat ng takang kasi. Kaya nga nung parang akalang ko iyahaw. Doon kasi nang tao, dito sa ilong, sa kunin, mawasan ng tao. Pagsulot ng balas mana, doon sa kong basa-basa na basa sa anong doon ka. Alin, sa Chuliga, di ba, na meron sa kunin mga sa atin, sa Chuliga, doon ilang iisa. Hindi ko di ba, naawang balas isa-isa. Nagdoras na nanahigaan doon ka, itang sa atin. Ang kaya ba ng kulong kag-isarak sila na lang kung mas para? Pero mungkin daw buru-buru sa mga garang ng kulong kung bawal ang Ano binuti? Tignan naman yung tungkol ha. Bacak ko na buru-buru. Ini silang buru-buru yang sila yun ha. Baru-baru baru yanas. Oo, lulong ka ako sa Derion eh. Lang sa akin kaya mabenefis mo. Ano ba? Kasi na. Lulong ka ako na parang yun eh. Yung luwas pas. Ang luwas sa lahat. Napakagawin naman ulay sa inyo. Nalolo mga lang. Ako na kuto ako. Dari, naging naman kasi buhay. Alangon na rin. Hindi ba yun? Ano ba? Untuk na ko. Ondo, iyaman lang. Masih luar siguro ang video mo lala. Oo, pulang niya na. Dodo at bigla pa siya. Ape malori na mga lo, parang pala masuk akal na naman sa hindi nga ba? Nagturong ka na nga ha. Ang kapalay ka pilang ilog pa. Report na. Ang masalam ng lakuluan. Narap sa lang. Parang ilong pa. Ilong pa lang. Tao. Kung ano ilog pa niya. Nahugoreng na weekend. Gawin ko lang kung maigoreng nila. Si Marcel ma. Musok to. Idang maraha. Pag kito na ba niya na na. Anong mga gano'n na basahin. Parpo ba silang hapon.
Iya. Malo pa na wala ulit. Polo riba bay berkede yan inang malunganing umekil mamang. Polo riba bay berkede yan. Polo ni ba terus mangalok pa. Biar di alap pa may sisugod ka. Alit ang naman komentari. O naman na orang masa sa balon. Bantong ulo buburi ba ka? Ato sila maon siya ma. Orang malas sampai. Gimana madukol nito? Yan ko pa ko eh. Tahu kau sebenarnya mana lepas, mula lepas iba nabi lah. Ikan apa ni lepas tahu dari mana? Adong jadi tahu betul ikan ada kurang dari. Lima oleh tahu nama kursus nama lepas. Hah? Bisa itu. Kalau beli kamu sampai ke seberapa bagi satu kali. Saya satu pulau orang baru. Ada waktu. Ada di sini. Bebasan ke 10 dulu. Sekolah dulu di baru kita. Kalau tengah sih. Semua sana. Direktur dulu aja sih. Alam siya lang nga ako sa boy. Taray man ako rin ni Pangos ko. Taray. Siya na ako doon sa pumahay. Pura nga ba? Pura ko meron yan. Tiga tahun di sini dulu dengan dua cerita orang. Kaya nga disenyalo na. Sa kala. Amang ini jalo eh. Kalau lo tuh lagi nggak sih pada, kalau masih kudu nggak ada orang pulang nih, orang sana pulang hidup, nah udah orang pulang nih pulang terus. Malabas sa pagpigil ang along boy luluy. Mura ka motor yan eh. Patuloy ko lulusit saan. Mulai tordong, tak, Pero beli ba na ng karton ka? lebih orang tahu itu. Dahil, tama yan. Pero nagkirin na iba, uy. Nagkitay, may putay. Ini tarik kaki ini. Tarik. Walang bajong ko nung manis. Ada bawi. Basta do pilihan di bawi. Berarti pengurus nasi atau ibu anak kokotik na yang berjual di jauh. Gue nggak patung jauh main. 250 kilo bisa lagi. Oh iya mah. Habis ini kasih. Ayo nah orang itu dorongan di sektor. Juga buka dorongan di sektor naik nih. Dahan ng bus ko ni. Oh, ano. Dang mo ka pa mo naman gusto ka rin. Wala ko dito. Tangkal daw. Ay na malo ko toro dorongan na kilo. Basta ulit kung pumasok ng marami ako. Kasi nga, ajo, sila tulong nila. Eh, ang kurisi iba dun. Ang kurisi iba dun. Pahajo. Andar kamu dua langsung ke. Situ dia lagi. Tuh, lo masih. Nah, juga siapa? Siapa? Dia dulu. Kasih dong pacara, orang.
tak be ibu diha kai